Mayapayaba po kay kayungan. Atyuta na po king ikalabing-atlong Domingo ning karaniwan a panahon. Kaniting banal a kapagmasusyan, iyabe tala po karing kaya katang panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Cesar and Lorna David, pamilya ng Sardas and Luz Medina, pamilya ng Feli Ebreo, pamilya ng William Russell Malang, Mr. and Mrs. Pepito and Mila Bukad, pamilya ng Lori Jimenez, pamilya ng Eleanor Garcia, Francesca Romina, and Norman Edward Razon. Para king Aldo ng Kebaitan di Eleanor Garcia, Arvin Tagaka. Para king anibersaryo ng kasal di Mr. and Mrs. Pepito at Mila Bukad. Para king espesyal ay intensyones dari Lelia Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yason, Edwin Miranda, Mary Manette Pineda, Rosario Santos, Rica D., pamilya ng Michael at Nida Urquico, Daryl Francis Sanchez, Leticia Ramos, Celica Angel. Para king Malagwang Kapaldanan at Kaligtasan dari Benson Ong Sr., Enrique Canlas, Aime Aquino, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Purificacion Canlas, Romy Bognot, Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Alexander Pamintuan, at ding sablang kapatid tang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng banal ay espiritu kang karing pamilya ng Anirason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan daring kapatid tamong mayangon na biye di Norma, Reverendo Padre Jason Miranda, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Leonardo Gamboa, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Fernando Santos, Nelson Garma, Asuncion Gonzales, Clint Israel Umali, Angela at Cesar Gochanco Sr., Eduardo Monson, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ding balang metong kaya katamu laban king COVID-19. Para king Malagwang Kapaldanan daring kapatid tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katang ganaganang frontliners.
Nagtingal sa
sampan, Tumbian ang laliwang ikada, ngunit tutunan dapat. Magsaya, magsaya, kaligtasan, pag-ibig ka at anak naman, ating Espiritu, kasametong na, kuryan at kaligayan, ngenit kapilangan, kuryan at kaligayan, ngenit kapilangan. Kuryan tayo inipaw neto sigluman, kuryan tayo inipaw neto lelangan, kuryan ngayong na lang kayang ganan, kuryan ngenit kapilangan. Magsaya, magsaya, ng kaligtasan, pag-ibig ka at anak naman, ating Espiritu, kasangretong na, kuryan at paligayang ngenit kapilangan, kuryan at paligayang ngenit kapilangan. Kuryan tayo Jesus sa nakamenamos, medin taot, medin saot mo sa tao, malalaya mo na maniligtas ako, nagilid pa sinod na katao. Magsaya, magsaya, ating kaligtasan, pag-ibig pa at anak naman, ating Espiritu, kasametong na, kuryan at paligayang ngenit kapilangan, kuryan at paligayang ngenit kapilangan. Anting ba itong kapamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagon ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka, Auntie Maureen, Kakaluguran, king mitmong kapakumbaban at king kataymikan daring kay katamong pilubluban, ganakandalang ngeni at sisyan ding sablata mong kakulangan, at aduan tamo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag nanagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at tapat, at miyalwang kakulangan. Ulinitay panagapuko Santa Maria ang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po, Diyos, binutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pagkaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo,
Idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paring sablang mangis nawa at mabiya. Inganak mong Yesu Kristo tikila no ring tao at kinayaplat mebiya. Bustan mong talnana kami gamat at ibangon ibat king pamikasala at pangasiralo. Bustan mong tagkila na ke king kayang katawan at daya at gawa na king bayo at sagiyong pasibayo. Ban mi biyebye king biyena at tuntun king dala na painturo keka. Bustan mong tagkila na kami king pali ning lugod na. Ban ing lugod mi agi sing noring aliwa, lalo na ring kalulu at daralan kasakitan. Itingan po adon mi king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan, kabiyasnan. Ing kamatayan, ena dapat ning Diyos. Ena ikakatula, ing pangalipol ding bagye.
Kanitang lelanganing sabla, lelangano paramye. Ding sablang lelangan ketiking yatu, at inlang mayap apami kakatawan. Karela alang mayayakit akamandag nanuman. Ating Hades alang upaya ketiking yatu. Hulinging kabanalan, alang kayangganan. Ing Diyos lelanganing tao para king Ge. Alanganga, gewane at pekiwangis king sarili na. Ing diryaning Diablo, yaing migdalang kamatayan ketiking yato. Antimoing ikit ding kayang kasosyo. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, impakibat tamo, pupuryanda ka o ginuuling linigtas mo ko. Pupurianda ka o Ginu, uling linigtas mo ko. Pupurianda ka o Ginu, uling linigtas mo ko. Emo pepaing tulot, ing tumulala, kakong kasalang, king kakong kabiguan. O Ginu, linigtas me ing biyeko king kamatayan. Emo ko inabe, karing padulong na, king kutkutan. Pupuryanda ka o ginuuling linigtas mo ko. Dalitan ngayong kapurian ing Ginu, ikong sablang malugod kayo. Eyo kakalingwan pa salamat, king banal alagyuna. Saguli mo ing kayang muwa, kabang-kaba ing kayang ganaka. Karas ning bengi, mapalyaring ating luwa, dapot ating datang atula. Pupuryanda ka o ginuuling linigtas mo ko. Pakiramdaman mo ko sana, o Ginu, at malunos ka kanako. Ginu, saupan mo ko, inalilan mong pamanerak, ingka kong pamagsalbat. O Ginu, kakong Diyos, parati kong pasalamat kaya ka. Pupuryanda ka o ginuuling iligtas mo ko. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, Karingtao, Corinto. Pikabalwan kayo, king pamanyal pantaya, king pamagsalita, king kabiasnan, king kasipagan, at king kaya kayong lugod para kaya kami. Sikapan yung manimuna kayo naman, king pamanyapat mayap. Baluyo nung nuwanti karagul, ing lugod na kaya katamo, ning ginutamong Heso Kristo. Bistaman mabandiya, meging pakakaluluya, alang-alang kaya kayo. Ban mi bandi kayo, king kapamilataning kayang kakaluluan. Sasabihan ko iti, uling buri ko lang, kabayat nandingaliwa, at kabayat na nakoman. Nakoman lipit, ngening kasalukuyan. Inya, sukat yu lang saupan di nga tsuking pamangailangan. Nung ikayo naman, ing miras king pamangailangan, at ila, lipit. Ila naman ding sumaok kaya kayo. Hinganti kaniting paralan, makapisaw-saupan kayo. Antimoing sasabyaning kasulatan. Ing tinipon dakal, yalinabis. At ing tinipon ditak, neman migkulangan. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos.
Katutuan o Ginoo, ingamano mo. Papagbanalan mo king katutuan. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimorin. mamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Pasibayo yang dinalaki ti Jesus, king kangat ba. At siya pa king pampang ning dagat-dagatan, pilupungan danering dakalataw. Dinatangya, ing metong lalaking mayayaos Jairo, metong ya karing talapanibala ning sinagoga. Panakit na kang Yesus ni Claudia king arapana, at nga nang may kisabing mayap. Maging aluya po, ing anakong dalagita, nung malyari tuki ko po kako at itumpak yu lakeya ring gamat yu, bayang kumayap at emate. Tinuki naman ni Jesus at tikyan dering tutong dakalataw, misasaksakan lang lelelekeya. Ating meto nga babae ka rin, alabi ng adwang banwang kayayagasan daya, at tutuyang magkakasakit. Dakal na lang doktor ding linawe keya, at miminanay kayang pibansyan king pamipayulo. Dapat ere apakayap di takman, nunay laluya pang misubo sakit. Abalita ning sasabyan daring tao tungkol kang Jesus. Inya, may kisaksakan niya karing taong milulupong kang Jesus, ang gaking ikwanang milapit king kagulutana. Tigkil ne imalan, uli nga nang sasabi king lubna, atagkil kaya mo manimalan, kumayap na ako. Kanita mo rin biglang tinok ng ngingagos ning daya ng mayayagas at dimdam ng kinayap ya. Inyang dimdam ng Jesus king ating upayang linwal kaya, beligda na laring tao at nga ng kinutang. Nino yung tinagkil king imalan ko. Ngarang may kibat din kaya nga lagad. Akakit mong dakal lang tao ring sasaksak keka saka mo ikutang nung ninong tinagkil king imalan mo. Dapat sindu ng miglawe-lawe Jesus. Panintunan itang tinagkil kaya. Pablasanging babae balo na ing may palyari kaya, gagalgal yang linapit kang Jesus. Sini Claudia kingarapana at pigtapat na ing mabilog akatutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak, pakayap na ka, ning kasalpantayanan mo ka na ako. Muli na kang ene, at ipinatag mo yung lub mo, mayap na kang lubos. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus ating mapila na dinatang iba't king bale ng Jairo. Metene po yung anak yu, ngara, ba't pangabalanan niya po yung maestro? Napinsinan ni Jesus, sing karelang sinabi nun nga na kang Jairo, kami gagana ka, magtiwala ka mo. Alayang aliwang tiki nun may Pedro at ting mikapatad na Santiago at Juan. Inyang miras no king bale ng Jairo, ikit ng Jesus, king magugulula ring daw. Dimdam no ring tatangis at managulele. Kalup na king bale, sinabi na karela, o ba't magugulo kayo at manangis? Yamete, inganak matudtudya mo. Dapat ila kelyande. Pepal wala na la, ring sabla. Subali mo ing tata amponing indana ning anak, ampon ding atlong halagad at linubla king kabilyana ning anak. Tela negamat at ngana, talita kawum, nga nawari, inang sasabyan ko keka, mibangon ka. Kanita mo rin mibangon niya yung anak at sakaya linakad. At inang labing adwang banwatwa. May nga pamulalalangan ding sabla.
Mahigpit ng penabilin, Jesus karela, king era panyabyan iti kenuman, at inutos ng dinandeng pamangan. Inganak. Pagkamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Mayapayabak po kayo magsabla. Denasan yun na po baking biyeyo, ing misagad kayo kabilyan. Denasan tana ba, king biye, na yung sitwasyon damo talagang sagad na. Itang sinagad kakabilyan, king biye, ikang daw, aranasan nyo na po. At uling sagad na ka, uling misagad na ka talaga. Ngeni, mapilitan kang lumapit, king meto nga tao, ban kanita manyawad, sa klolo o saup kaya. Aranasan nyo na ita? Sige nga, tanong ko lang, ano po ba ang feeling ng may hinihiling? Namno po ba ing panamdaman o feeling na ning taong ating kailangan king meto nga tao, lalo na po tang ing pisasabihan, pinansyal. Itang kailangan mong lumapit king meto nga tao. Sasabihan da po ring dakal, makarine. Nga, totoo. Makarine ita. Ne po? Itang lumapit ka king meto nga tao, ban kanita pasawp ka kaya. Sa iba sinasabi nila, nakakababa ng pagkatao. Makalati, nara. Itabang feeling mo, alang-ala na ka talaga, makalunos na ka, sagad na ka, at datang paruguing puntuke kang uling alana ka, kailangan mo ng kapalan ng lupa mo, panlapitan ng meto nga tao at manyawad kang sawp kaya. What does it feel? Nakakahiya. Makalati, ewari. Atin ko pong kilala. Ining kilala kong tao, baloy po, mamasaya mo po, king kapanintunan o king panakita na king construction. Baluta naman po, o tang alimbawang karing alwagi, ne po, ng kahit ting pagawang bale. Pasalamat ka nung nga tinobra, pero nung ala, manupaya ka, ne po. Misan po kapag kwentuhan kayo ning kakilala ko, kasi mi kamaragulya pong kapag subukan king biyena, may sakit ya ing misis na at kailangan ora mismo maoperaya iting babae, iting asawa na. Bali po, sinabi na kanako niting kakilala ko, inyang linwal na ikong ospital ining misis na, nanang sinabi kanako, among baluyo po, nana. Nga nang magkwento, maluwaluwaya pa, inyang kukwento na kanako, among baluyo po, king tuto, mas masakit ko pa pong penamdaman. Itang pa maglapit ko karing tao ban manyad saup karela, kaysa aking pangayo perana, ning habe ko, nana. Among king tutupo, nana, mas masakit ko pang penamdaman. Itang kailangan ko ng kapalaning lupa ko, ban kantang manamdam ko mo, makiliwas ko mong pera karing aliwang tao, kaysa kitang payulu ke, payo pera ke. Idingabe ko nga na, tutupo ita, ako maniwala ko kanita. Kung minsan nga naman po, halimbawa, may malubhang karamdaman sa miyembro ng pamilya, isa sa mga miyembro ng pamilya, nang kaya po dobli, tripli, ing sakit. Agawan mo, lalong-lalo na po, tang mi patsyempo rugo, mi paintago, nalaka yung kapera-pera. Kay bating makiliwas ka king meto nga tao? Kapalan mo na ing lupa mo, dobli, tripli, ing sakit, ketang pamaglapit, kesa kitang payulume, ining kay kang kapamilya. To ask a favor or help from someone or from others, did you know that it's also a gesture or a sign of faith? Itang lalapit, ban pasao, balo yung bang ititanda na simbolo niya mo naman po ning kasalpantayanan, ning pamagtiwala. Ang paglapit upang magpatulong sa iba, ito rin po ay tanda ng paniniwala, ng pagtitiwala. Ako po maniwala ko, masubok katetagan, karingke kang lalapitan. Masubok katetagan, pilubluban, karingke kang lalapitan, at neng kay king kamatutuan, nung naman talaga kailangan, mo naman gawan. Masubok ka, tetagan,
si kanan pilubluban ka rin kang lalapitan, at neng kay nung talagang naman kailangan, mo naman gawan. Your faith has saved you. Nga naning Ginoo, ketang babaeng tinagkil king imala na. Ang paglapit mo ang tumulong sa'yo. Ang paglapit mo sa akin ang nagpagaling sa'yo. O itiya po mismo ing maya pabalita. Baliyo po, makakaya ping lalapit ang yang at naking kasakit. Pero mayap kay katamong tao, mayap ing dadayo nung iti agyo mo, ing makasaw kay kang tao. Makakaya ping lalapit at yang at naking kasakit. Pero mayap ing dadayo nung iti agyo. Kimi pa sa ebanghelyo nung napansinan niyo po, both Jairus, who happens to be a synagogue official, and the elderly woman, kayayagasan niyan daya, both of them were in a difficult situation. Pareho nung misagad, dating nga dua. Ame banggit, king kay katamong pamamasa, sagad na laking biyero, linapit la kang Jesus. They approached Jesus and asked Him to do something for them. Ako kingisip ko, marahil sa mga oras na yaon, wala na silang matakbuhan pa. Yung dalawang tao sa ating ebanghelyo. Marahil sa mga oras na yon, marahil ay kinapalan na nila ang mga mukha nila. Mumuna, itapong talapanibala, king templo, Jairus. Nanong gewa na? Linapit siya kang Jesus, migparalampuya kaya. At itang babae, pasalikot mo naman. King kagulutan na ning Ginoo, tigkil na ingimala na. Kumbaga, mga palipit na la, reti nga dua. Magkakasakit na la, desperado na la. O itay nga mano nanita. Desperado na la, sagad na la. Wala na silang magagawa pa. Wala na silang magagawa pa. Hindi na nila kaya. They almost give up. Sagad na lang. Apansinan niyo po, king pamamasata mo, king ebanghelyo, pasalikot lang linapit kang Jesus, dating adwang tao. Pasalikot, patago, pasikretong lumapit upang humingi ng tulong, ng saklolo, ang dalawang taong ito kay Hesus Kristo. Mumuna itang babae, nanong sakit na. Itang babae, atin yang sakit, atin yang karamdaman. Sakit king daya, ing sakit na. Kanita pong kapanahunan na ng Ginoong Yesus noon, ikaw na tao, kapag ka ang sakit mong karamdaman mo ay sakit sa dugo, ang turing sa'yo, ang mentalidad ng mga tao noon, makasalanan ka, may paparusan ka, inya makanyaning sakit mo, buri ng sabyan nito. Inyapin po nung nga pansinan nyo, iting babae, inya nga balita na, inya nga balo na, at chuy, Jesus nanong gewa na. Nga pupin kayo, pasalikot, may kipagsiksikan niya karing tao, ang gaking milapit sa king kagulutan na ng Ginoong Yesus, at tigkil na imalan. And at that very moment, she was healed of her affliction. And the synagogue official, ining taong talapanibala, king templo, Jairus, pasilikot mo naman pong linapit kang Jesus. Bakit? Kasi isipa ng Jairo, baliyo po ingobra ng Jairo, kanita, deti ilapin detang mapali mata kang Jesus, ampong karingalagad na. Balang gagawa na ning ginupot ang manaral ya, makabantela, pulis la, kokontra la kalaban ng Jesus, ampong karingalagad na Jairo. Nepo, mapali la mata kang Jesus at king alagad na, reting manibala king templo. Inyapin po niyang lumapit kay Jairo, panwalan ko, pasalikot mo naman. Bakit? Kasi naburing akit da, apansinan da reting kayabe na mismong Jairo, nakantsawan de. Kalaban tayo, yan o, kaya kayang lalapitan, nara mo. In short, both Jairus and this elderly woman were in a desperate and helpless situation. Dating adwang taong misagad, menintun la po karelang manyadsad. Dating adwa ka tao, king ebanghelyong misagad, manintun lang ni karelang manyadsad. Iti po, yaing kadwang puntong burikong susugan, burikong itimid, kay kayo ngeni. Paganaka po, potang kinapus ka, potang nebitin ka, patugtong ka, potang migkulangan ka,
padagdag ka. Putang kinapos ka, putang may bitin ka, padugtong ka. Putang may kulangan ka, padagdag ka. Balikan tayo mo po, nepo, ibalik tayo ng eksena king ebanghelyo. Pareho la pong may pagkaluban, king karelang adwan, dating adwa katao. Bakit? Uli ning lalam ning kasalpantayanan da, reti, malalam, ing pamagtiwala da, ing pamanalig da, king Ginoo. Ewari po ating kantang panganak. Itamungan balo tayo iti. May kantang pangbata. Lahat tayo alam natin ito. The title of the song is Leron, Leron, Sinta. King kapupusa na ning kantang Leron, Leron, Sinta nga na ning amano na kapos kapalaran humanap ng iba. Kapos kapalaran humanap ng iba. Deta nga dua katao kay ebanghelyo. Meninton lang paralan inyang kinapos la kapalaran. Deta nga duang katao kay ebanghelyo, batagdag la inyang migkulangan la. Meninton lang aliwang paralan, inyang kinapos la kapalaran. O yan po mismo ing mayak abalita. Yan ing pawagana, payabot na ning kay katamong pamamasa. Potang migkulangan ka, potang kinapos ka, potang mebitin ka, magmukmuk ka, ali, padagdag ka, padugtong ka. Do not be afraid, just have faith. Nganapin naman po ning Ginoo, nepo kang Jairo king ebanghelyo. Tunepin, anting pamupos king omilya ko. King taong misagad, ing Diyos iyang balang manyadsad. King taong misasagad, ing Diyos iyang balang manyadsad. King coronavirus, sagad na sagad tana. Nengay alata ng agawa pa, pero kaya atin pa. King taong misagad, ing Diyos iyang manyadsad. Potang king tao alana, king apong Ginoo atin pa. Sa taong naniniwala at nagtitiwala, nakakasumpong siya ng himala. King taong magtiwala, manakit yang mala. King taong magtiwala, manakit yang mala. Kami gagana ka. Magtiwala ka mo, nga nangeni kay katamo, ning Ginoo. Buri na pong sabyan nita, kamumurong, magkulong. Agyo mo, bakit? Uling atsuya, ingapong Ginoo. Magtiwala ka. Ang ibig sabihin nito ay ganito. Kapos kapalaran, humanap ng iba. At hindi, kapos kapalaran, umiyak ka na lamang. Wag. Magtiwala ka. Manalig ka. May malalapitan ka. Ing kasalbantayanan mo, yang pakayak king Diemo. Talagat ka man po. Sasalbantaya ko, King Diyos sa may payang tutu, lina lang king banwatyatu, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upayaning banala Espiritu, mibayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukom ka ring mabye, ang pagmenga mate. Sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. Sasalpantaya tamo, king meto nga Diyos, alina lang kay katamungan, alang-alang king bie. Met mong tiwala tamo ngening dalan, arapanan ning Ginoo, ring sablang kaplas at sakit na ning bie. At ning balayaning Diyos, karing balang kaydonan, ngayon pong maniga po. Ginoo ning bie, pakiramdaman mo yung panalangin me. Ulitan niya po. Ginuning bie, pakrandaman mo in panalangin mi. Bang ing iglesia, isundo ng mitmong lugod ing pamipakayap ng Jesus aginuta mo. Bang ding masakit, mi paldanla, ding madarokdok, mi timawala,
ding kalulu at may na ipagluwalula. Manalangin taking Ginoo. Ginuling niya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Mangkaniting yatong danupan, king pamangan at ulagang espiritual. Dingatinan ay iglesia at bansa. Makabuklat lang palad idake, ing labis-labis ay atyu karela, karetang dimot kareti. Manalangin taking Ginoo. Ginuling niya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Para ka ring doktor at nurse, at ding sesese karing masakit at ating kapansanan. Mika maragul lasanang kagalangan king biye, at mika inspirasyon la king obra rang kapamilatan ning lugod ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Ginuling niya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Pang-ing kasalpantayanan dat kapanaligan ding masakit at mamate, matibe miyugne king Ginoo tang Heso Kristo. Bangkayabe na atanggap dang mitmong kapibabatan ing masakit, ing sakit, at potang datang na atanggap da na ing kamatayan, anting pasbul papunta king ganap abye. Manalangin taking Ginoo. Ginuling niya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Bangkaring komunidad tang Kristiyana, mika masabaltamo king metong at metong, nung makanano ing lingat ning Ginoo kay katamo, at bang pabansyantaya ing balang metong karing hanggang mayat ng kalam, ning pusot kay isipan. Manalangin taking Ginoo. Ginuling niya, pakiramdaman mo yung panalangin me. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Cesar at Lorna David, familia ng Sardas at Luz Medina, familia ng Feli Ebreo, familia ng William Russell Malang, ni Mr. at Mrs. Pepito at Mila Bukad, familia ng Lori Jimenez, at familia ng Eleonor Garcia. At para king anibersaryo ng Kebaytanda, Ri Eleonor Garcia, Arvin Tagaka, at di Francesca Romina at Norman Edward Razon. At para king anibersaryo ng kasalda ni Mr. at Mrs. Pepito at Mila Bukad, para mo naman king special intenciones dari Leila Abiog, Mary Manette Pineda, Emeline Guevara Angeles, Rosario Santos, Maribel Mandela, Rica D., pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya ng Michael at Nida Urquico, ding pamilya Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Leticia Ramos, Trina Yazon, Zelika Angel at Edwin Miranda. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Bensong Ong Sr., Enrique Canlas, Jaime Aquino, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Purificación Canlas, Romy Bognot, Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Alexander Pamintuan, at ding sablang kapatagtang masakit. At para king pamanamantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawanda, ring kapatagtamong Mea Ngunabye, lalong-lalo na di Norma, Reverendo Padre Jason Miranda, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Leonardo Gamboa, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Fernando Santos, Nelson Garma, Asuncion Gonzales, Clint Israel Umali, at di ang Angela at Cesar Gochanco Sr., at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makagana kapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginuning biye, pakrandaman mo ing panalangin mi. Ginong Diyos, keka utang mi, ing kay kaming pangaatyo, ibat keka, daratang ing sablang mayap. Sopan mo kami, panalupig mi, ing kamatayan at dewakan. Itingan po adwan ne, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Purihan
Purihan kaya Inginu, Purihan kaya Kanikanya, Purihan kaya Inginu. Lamat kang dalanan, kaya menibatan. Purihan kaya Inginu, Purihan kaya Dalitanya, Purihan kaya Inginu. Manalangin kayo kabatad, baning kayo kadamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan na sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo. King kapurit kay gaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning kayang Santa Iglesia. Ginong Diyos, kapamilatan daring kay kang sakramento, ipagkalumuke kami. Ingupaya ning kay kang grasya. Manano na sana ng iting Eucharistia sa upa na kaming sumuyong mitmong katapatan kay ka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginuman at iliyake kayo, At kaya ka ante mo rin. iyat na yoring pusuyo, Iti kapat dapat at matulid. makayat nano king Ginu. Pasalamatan tayong Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan takang parati, at numan karino ipa Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong Ginume. Kapamilatan ng kayang pangabait, mi bait kayang pasibayo. King kayang pamaylasa, mi kabus kami king kasalanan. Kapamilatan ng pamanyupli ng bebye, mi bangon kami king biye alananga. King pamagbalik na king kayang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Ulinita, makiyagom kami karing anghel at santo kabang daralidda, ingalang tuknang dang pamamye kapuriyan keka at ngamingang kakanta. Diyos mayupaya, pitmuin man mo, aking labot, ingkit ang ligaya. Hosana, Hosana, ingkakatas-katasan. Mo'y inaratang, inglagyo, Inginu, Maninarata, Inglagyo, Inginu, Hosana, Hosana, ingkakatas-katasan. Maninarata, Inglagyo, Inginu, Tunay kapin banalo ipay kay panibataning soblang kabanalan ulinita pagparalampume ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo ban baragay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lub king pamaylasat kamatayan kinwa ning tinape at pasalamat yakeka. Pira sune at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikuman at kanan niya. Iti ing kanakong katawan ami daon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha na yung kalis, pasibayang salamat kay ka. At binyan yung kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bububara kay kayo at para ka rin sablang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kabigaganakan kanako. Ipasyag tayang ining misteryo ning kay katamong kasalbandayanan. Inyangin ni gaganagan mi o ipa yung kamatayan at pamanyugli ng mebya ning anak mo, daraon miya keka iting tinabe ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, ti puna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganagan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban meganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, e Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming bebaynawan at maninayang subling niya, at ding sablang meya mo na biye, lalong-lalo na, di Norma at Jason. Tanggapan mo sa naging maligaya mo harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan, king keka baning panahon, puriyan daga at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan kambenat kaya ipangmayupayang tutu kagum ning banal ay espiritu pupurian nakat paranganan manggaman ingalanangga. Punti mong anak ng inampuning kay katamong mapaglunos sa Ginoo, maus tamong inikeya karingamanong tiro na kay katamo. Kaya
king marok. Igabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king mi kapos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristo kay kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babaligtan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-anga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimorin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong sablang. Dio, Yesu Kristo, ing ginuning kapaltanan, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, e kumatang pangtanggap keka. Dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Ginuming Diyos, iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluba na king dake, king kekang biye, at sopa na kaming miyatag, king lugod mo ka ring sablang sulok ning yato. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Sikladangan po. Ingoratio imperata, manalangin tamo. Umapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal na kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal na tao. Aduan mi ngeni keka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kaming makayudo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan ming masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king bangagalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan na iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan na ring memalan. Bendisyonan mong sablang pamagkapilit me, ban mapupus na iting pandemya, king bansame. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kapulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagularing ding sarili raking pamaglingap ka ring masakit, mula pabo rin, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meyanguna biya. Pagkalam mo kay kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap taring sabla, at ban makasawb kami karetang mangailangan at pagkakalulo. Mananunasan ang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan ni Idu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kay kaking kagulangan me. Nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanat a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Inginu manatili kaya kayo, At kaya ka ante mo rin. itukuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Manano na sa nanging Diyos, ilawot na kayo king sablang kaligaligan, at panwana na kayo king balang mayam akalam. Amen. Ibili ni sana ning ginuing kayang amano karing pusoyo, at katwa na kayo king tulang alang kupas. Amen. Lumakad ko sana king kayang daklat, parating makibalo king mayap at marok, ang king lungub kayo, king manayo karin banwa. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat kin Diyos.
Sanay na